Ai Tata, tukusiima bwe kiro kyati, tukusiima bwe embabazi zaawe, tukusiima bwe engonzi zaawe, tukusiima habwokuba otubaire murungi, tukusiima habwokutulinda, tukusiima habwokutuganyira, tukusiima habwokutujuna, tukusiima habwokutwimucha, tukusiima habwokutugarramu amaani obu tuba tutaine maani. Ekiro kyati Mukama ntuteeka obwomeezi bwaitu mu mikono yawe, nsaba oije oleme omu ibara lya Yesu, nsaba Mukama w'abakama oije otaahe mu bwomeezi bwaitu, otufuule ebihangwa bishaka, otufaale bantu abahikire okwemerera mu maiso gaawe. Bayibuli negamba ngu Abeli akahayo ekisembe kisemeriire kandi eki kyamusiimisa mu maiso gaawe kukira Kaini. Mukama, ekiro kyati nsaba omu ibara lya Yesu oburaanorora emitima yaitu, orole ebisembe ebisemeriire omu ibara lya Yesu, orole okwehayo kwaitu Mukama, orole ekisembe na sadaka eyesemeriire Mukama w'abakama. Tuganyire ebyokusiisa byaitu, tuganyire Mukama nambere tutahigirize ebigambo byawe, tuganyire Mukama wange koku twegendiire mu mihanda yaitu eitusiimire mu kikaro ky'okuhondera emihanda yawe. Nsaba otwoje n'esagama yawe kiro kyati, nsaba otwijize omwoyo wawe arukwera, nsaba otuganyire ebyokusiisa byaitu byona Mukama, nsaba ekiro kyati otufuule abantu bashaka omu ibara lya Yesu. Bayibuli negamba dora ninja kukola ekintu ekishaka tumwakirole. Mukama ninkiriza nti ekiro kyati nojja kukola ekintu ekishaka omu bwomeezi bwaitu, omu bwomeezi bwa buli omu akusaba esaara eno omu ibara lya Yesu. Mwoyo arukwera Mukama ntusaba otusumure kuruga mu buli njegere zoona ez'omunyanzigo yakozeseze kutusiba, habwokuba Bayibuli negamba okajja kutuha obwomeezi kandi okajja kutuha obwomeezi omu bwijwire. Nabweka okusibwa tugule mugabo gwaitu. Nsaba okusumururwa kw'omwoyo arukwera, nsaba embabazi za Yesu Kristo, nsaba okugarurwa bushaka mu bwomeezi bwaitu omu ibara lya Yesu. Bayibuli negamba abo beesiga Mukama baligarurwa bushaka nk'empungu. Ninkiriza ekiro kyati Mukama notugarura bushaka, ninkiriza ebisobere Mukama obigoroire omu ibara lya Yesu. Webale mwoyo arukwera, webale habw'embabazi zaawe, webale habw'oburungi bwawe, webale habw'engonzi zaawe, webale habw'okutugonza, okatugonza muno Mukama, watwekera Yesu Kristo okutufeera ha musaraba. Webale habwa sadaka ege ya Yesu Kristo, webale Mukama w'abakama habw'obwomeezi bwaitu. Mukama ninsabira buli omu akwetaaga okusumururwa, leka amaani gaago mwoyo arukwera gahike nambere ali kandi gamusumurra omu ibara lya Yesu. Ninsabira omusaija ogwo wasobirwe, ninsabira abantu boona abasibirwe enjaahi, abasibirwe amaarwa. Ekiro kyati ninkyomera amaani ag'okusibwa omu ibara lya Yesu. Ekiro kyati ninkyomera emizimu eyenya kubiihabiiha, emizimu eyenya kusiba, eyenya kwita amaiso, emizimu eyenya kwita amaiso abantu bakalema kurora amananu agali mu njaahi Mukama. Ekiro kyati ninsaba omu ibara lya Yesu osumurra omusaija ogwo, osumurra omusigazi ogwo, osumurra abaana abo omu ibara lya Yesu kuruga mu busibe bw'enjaahi n'etaaba n'etamiiro. Mwoyo arukwera Mukama, abasibirwe enjegere z'omunyanzigo basumurre ekiro kyati kandi oboleka amaani gaawe, oboleka amananu gaawe Mukama w'abakama. Ekiro kyati omu ibara lya Yesu ninsaba otwebembere, mwoyo arukwera twebembere, kwata buli omu weena wakwetaaga kukwatwaho. Mukama hindura buli omu weena wakwetaaga kuhindurwa. Mukama imucha buli omu weena wakwetaaga kwimucha. Hakumalira kwa byona Mukama ibara lyawe lijja kunyumizibwa lihebwe ekitiinisa. Webale habw'engonzi zaawe ekiro kyati, webale habw'okutuha omwoyo waawe arukwera, webale habw'embabazi zaawe Mukama. Ekiro kyati abasobirwe nobaha omuhanda Mukama, ababaire bataine amahanda notaha omuhanda nambere gutali omu ibara lya Yesu. Leka amaani gaawe ganyakuhanga ekiro kyati gahange ebishaka mu bwomeezi bwaitu omu ibara lya Yesu. Leka amaani gaawe ganyakuhanga Mukama gahange ekyererezi nambere abaire ekirima omu ibara lya Yesu. Leka amaani gaawe ganyakuhanga Mukama gahange amaani ag'okusaba nambere abaire ali obutasaba omu ibara lya Yesu. Mukama leka amaani gaawe ganyakuhanga gahange enjara n'iroho ery'ekigambo kya Ruhanga nambere abaire ali obujemu Mukama. Omwoyo arukwera Mukama, sirimuka ekiro kyati omu ibara lya Yesu, ochwa buli kikoligo kyona ekitutangire kuhika nambere oli. Omwoyo arukwera Mukama, chwa buli kikoligo kyona omu ibara lya Yesu. Omwoyo arukwera Mukama, chwa buli kikoligo kyona omu bwomeezi bwaitu omu ibara lya Yesu. Imuka Mukama w'abakama, imuka Yesu, imuka omunyambabazi, imuka omurungi waitu Mukama, imuka omurwani w'obulemu bwaitu, imuka n'amahe gaawe, imuka n'amahe g'abamalayika, orwane buli mulemu bwona obwo omunyanzigo alesere mu bwomeezi bwaitu omu ibara lya Yesu. Ekiro kyati ninyikiriza araha amaani agakira amaani gandi gona, araha amaani
amani agesagama Yesu agakusumura obwomezi bwaitu agakwimuca obwomezi bwaitu tutugaruka nkokutusangira omwibali ya Yesu twimukibwe kandi tufoire bashaka omwibali ya Yesu tugoroire emikono yaitu kandi tumanya nti Mukama obutugora emikono yaitu notwimuca notuhimba Mukama nkaisitu omurungi webala Mwoyo Arugwera ekiro kyate ninsaba omwibali ya Yesu abataino bagabira aitata Bible negamba inyo muramuli babi kandi mumanyira ko ebisembe birungi hali abana banyu Mukama aragarukiraka kuhe birungi hali ababa musaba Mukama ninkwikiriza kiro kyate oine ebisembe birungi ebyaitu omwibali ya Yesu kiro kyate sumura Mukama sumura ebisembo byokusumururwa sumura ebisembo byokuganyirwa sumura ebisembo Mukama ababaire basibirwa enjai ababaire basibirwa amarwa ababaire basibirwa obusihani ababaire basibirwa mamalaya ekiro kyate basumura omwibali ya Yesu basumura kurugo munjegereza omwibali ya Yesu leko omuro gwa Mukama gugwa hansi gwoche buli njegereza obusihani gwoche buli njegereza obwa malaya gwoche buli njegereza orwanju gwoche buli njegereza okusegura gwoche buli njegereza ona ezo mnyanzi gwakozeseza kuseba abantu ba Mukama kingura amaiso gabo basobole kuroranga bakabiwa stani Mukama kingura amaiso gabo basobole kuroliwe Yesu Kristo mjuni wensi bamanye ngo ni umuhanda manano obomezi Omwoyo Arugwera Mukama ekiro kyate tere omukono gwawe guteka abomezi bw'abana bawo mwibali ya Yesu obebembere mu mahande yo kwikira bwibara lyawe obebembere mu mahande yo bugabe habwibara lyawe ababaire basibirwe kiro kyate leko obusinguzi bwijo mwibali ya Yesu leko obugabe bwijo mwibali ya Yesu ababaire barwire Mukama leka amani gawo gaije gabakize kandi bafuro bashaka mwibali ya Yesu Mukama abaine ebizibu ebitali bimu leka embabazi zawe zije zihe obuli kizibu kyona zihe obuli muhito gwona zihe Mukama obucheke bona n'obujune ayo Mwoyo Arugwera kiro kyate siri mukombomezi waitu mwibali ya Yesu korekishaka hagati omulito mwibali ya Yesu korekishaka mumaka gaitu mwibali ya Yesu lete ebyamani Mukama bikoro mubomezi waitu ntukusima ntukuhekitindisa webalabo Mwoyo Arugwera webalabo okutwimuca webalabo okutwebembera webalabo okutwijuka ekiro kyate ntwikiriza Mukama byone bikwatagana obwomezi bwaitu omaze kubiterekereza ibara lyali nyumizibwa Mukama busona omwaru kwingana Yesu osemerire kunyumizibwa abacheko bafora bamani abasibiro basumura Mukama webale ntwangira abantu kubura omwibali ya Yesu ntwangira abantu kubura emyoyo y'abantu egi ntugyangira kubura omwibali ya Yesu leto Omwoyo wawe Arugwera Mukama bakama leto Omwoyo wawe Arugwera aitata leto Omwoyo wawe Arugwera iwanyakole iguru muno omwibali ya Yesu byo bona ababaire mbakore ebitasemerire mu maiso gawe Mukama ekiro kyate amani agage ebintu ebyo mbakore ebitasemerire leka gachweko omwibali ya Yesu ai Mukama wona abaire mbakore ebintu ebitasemerire mu maiso gawe leka amani agage ebintu ebyo bakore ebitasemerire gachweke ekiro kyate omwibali ya Yesu gachweke omwibali ya Yesu galekere enju zabo galekere obwomezi bwabo galekere emirimo yabo galekere byona omwibali ya Yesu Mukama ntukusima ntukuhereza ekitindisa habwokuba bintu byona obulire Mukama obutusaba ohura kandi ogarukamo ntwikiriza ekiro kyate otuhulire Mukama kandi omaze kutugarukamo akabintu byona tubisabire nturaho mwibali ya Yesu Kristo Mukama waitu amen.